Metra Sher Elengas Janwa, Elengas Janwaz. Ayo risala ni maraia manzumwere Metra Mahamudu risala hindi. Bonge mimi njena mbeukana Metra Mahamudu karadhi dingosi bamu aminukana ujati mumru wa siasa. Shtojir wallah al-azim ila upamu hasaf ila hende mno. Na vale wajahuha kahanzende harmazere za kwenye chaguzi za kiraisi. Iba baleka ndi hao nduru joko kawandu hindi. Mungware ndendro ya kamnyezi Mungu haujengilia bo Metra Mahamudu. Watsuenda harumaze voti zinu haukaya bori jofa hahitima sonsi pia. Aba banuza nongozi numparozi wana mbaba hano. Ya maraisi hunu Faransa no harmoleme nguwanti pia. Kamra kazwa jazila mnura biyo hendo mahakama. Henda hasa zise mahakama. Hasababu suala la ukayana mru hajazwa nkudi, hakazwa nrabo, mahakama ijoje konvoke mru haja, baadi ya yazila haja hajeleza. Tasikina ukirin hali mnyezi ngulu nitipahala matah. We, yo yaho mahakama yo interese, shatsida hitima. Abo dazire zirongoza hutabisha harima ye hitima ya Metra Mahamudu no yohindi. Metra Mahamudu wabanu ikao zantabisha daila ya ukana wewe mru wa siasa. Heni wakati waji milikisha wambango fanyo siasa ya hukutina utojuhangwa. Ngabo wajohure makotsi, shangabo wajohuri wa urena horiho. Ubeidi, aye hitima ya Metra Ahmada Mahamudu. Huiwono hajito jema, haukujeona hajito jema. Hitima Metra Ahmada Mahamudu ya kahuisoma. Hadariti sikitiha. Haku. Aza nongozi numko hisuka na huendanga zujihiri haunga zohumkiniha. Karjahisi ya ukana Metra Ahmada Mahamudu mruwa siasa rimstehiyo ya kahanza kiraisi wa daula jana ya wasudi daraja ukana hakazwa nrabu harima Facebooku au havumbulu wakahuzu sambi au kajahuza sambi ya wasudi daraja usoma hitima Metra Erishemeza karisha mwana julkari wataba. Aba nubobeidi haduwazo kana mndungu anzo yafanya siasa hau mndungu fanyo siasa ngebidio ya kamra sakubale ukangu fanyo siasa ya ufikiri kado mbili nge hafanya ranzi kelke swale pande ambao kazi walo ikanga uraisi wa daula gojo shinda hena usiku nusuma hitima Ubaidillahi kaongo eshohar mwe komori ango aminukane suala ye jojo parhaniha karda paro joze nungo hizo hunu Faransa zujiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dufoma hahe yehurende Siwono itendo shabira ndaka usoma hitima msirini. Wenda mana kwa karipara osekur halafabo mujuzo labo hindini ya kaha kusoma hitima humsirini Ya bala nazi na makono nde ya jashangironi wa baba wakaansi ya walangu wasomo hitima humsirini. Womsuba wenda mno yewe ngarjo ufapie kadi na mna inu etinu ifu wenye etinu ketina walezi aya hitima unika hujawu ya mloka na ngudore nga miruhura ya sambie rumia azo nongozi nungo mungulu mhono barufu enu haki hitima ikauja hasababu ya mirongozi ya kaziwa ngani mchino mhono kana harendendo hai badi banekade hali yabo la Mahamudu ya fragili wanunga bola zao nuana na washe nuana washwa hao no kwatosoma hitima ngabo wandu walazi wao nuana shwa hao embunaji no yabo zendrongo hizo kwa jahani hizo zintabisha Haku. yo mathalani yekabala Mahamudu hakado rais uri rumo yerduka kawandu hindini hapa hainu sanduru ngorongo armazanyido zenu abor jokari funu pia hako wakati wa joka voto wa raisi ramba raisi wa daula anikiwa miliari fulani jayari ni kesima esi wa komori kajarinika abo tujenda wapari mazari usome hitima Shakashende. abo beidi sheitindo Metra Mahamudu hauheni mru ujoko soma hitima ya dhimashi some hindini ibo uloki nyume na zinu yafanya leo wanumahe masuala usoma hitima yonu kama Metra Ahmada Mahamudu halalane mwana Metra Ahmada Mahamudu hashila daho ni yao Metra alhakika kondile suala la kaljahu jisa ibanu barufu kuja poro kazi wandabo iwe to soma hitima vanu sonti pia suka zonrabo si wakati shushida subiri abange bidu Metra Mahamudu bahi ya subiri zabari hindini atushida ya subiri hamandani shabo teleokana Metra Mahamudu inu harara esa wajwamba uzinga rwango ndo hopirizo abojo hufa rasensi huno mwaza jaja yese ndazibizi Ya wala lakika zibara. ngarukubalio kana mri adhulumiwa Mwenyezi Mungu yeka harai dua ya hahe zabarindi ni atukaha hale manzazinika mungurana hokasumi hitima yedua ya mri ya dhulumiwa la yaruduhu yokere jedingoni hosen mwa Mwenyezi Mungu bahila dhima unlo maskini ntona daula ilo ya sharia nijusema nzano mbe Mwenyezi Mungu Allahu Akbar ayo nyumba ya Mungu rambi warifanya rongo hindi Nyumba ya Mwenyezi Mungu rambilo ukaya wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan yabo haujimlisa yedosi yabo haujimlisa
Emfaida rayunda balile ondo kanange bidometra mahamudu yake radhi. Taradhi ujokana ngobakishono avuka waho shauti tereke ndongo za daula. Shtojir wallahi alazim ila upamwa hasaf ila hende mno Batamga jone matsozi nele kupukupu neshe javu ya dohanka hai engamono ye matsozi ya kauroha mahamudu wakati ula aninu ekaza hangamiza na zinangamize la bino wana hangu na haini bahanu nasi samzi ekaya wa mwanadamu yajibiwa yakaensi yansuwe nguo ya hangu yani kaze dhambi bokoti la hangu yambe tifanya ndongo na tuzirenda na Mwenyezi Mungu ono kanja renda zenongo hizo abangenga mhudumbo urone somujuza wa haho ujibu ya mwanadamu woi wakomori wa shuhudi yao rangujana lo harma zenongo zinu amina waelewe ya ukaya miti mru wa usubuti nrenge mwanadamu ni muhuze hamba faida ntiti haukanga muaminu kao haho ndo nrejeibu. Bismillahirrahmanirrahim. yala matsozi yaka ya hakibu wa komori masikini kumuri esa mrujona avoka wa kamili ya jola dhibu ikadosi jailangu iwanilio harume mahakama lazime zungo za hezirindinde hao shele tarehi yahe no mbaba hanubo kondo ya labu wa komori shango shubo mbaba harola avuka apange nakafumilizo wajuka hanza nike mdu nake muhata nake avoka nake ansekumbata shatindo msirini wa Mwenyezi Mungu la ujinga yuzanga misurio karanga barajo Mungu la mhono mahamdu hakana haki hofanya mabila abaha zenrongo zibira ho mijini gazi tumbao mpaka haku usonu mwedini ya Kiislamu ebanu bumaba kweli na rabezi nazila ebanu sho tabisha da benda asome hitima humsirini hau bala nazi na makono ndio jokenzi msirini wose mihirabu ya subhanallah bofu subhanallah ya latif tanchukanza nifanye mbarapel bokomo karitu munjema wana wajurenga maud imata mjusuma hitima hana mrujun diar mazo komantere